Wan Paj Kubo Kibubnya ini pechwai kimat berkongsan. Menjur kesoka pedeng ban pelong da kajing tokit CBI halo kajing jia saksiat hakasnong mukro ya kendu ukon rat sangma ya uhe ke National Human Rights Commission. Jingkran Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi hakasngi penkut ya kajing rakhia ya ke lingku sngi ka basau spa snem jong u lachet barpukan. Pelong kiseng bahalang ya kajing yakhi ban om ya trailang bat ke sokar khanglut ki office sokar hanong po bat jawai. Bat yai bet yai renti biang kajing penpoi ya ke umpiang petrol Meghalaya wan poi ki trok kit umpiang haslong. Kikubor kibubnya. Kasoka pedeng kalau menjur halo kajing dawa jong kasoka Meghalaya ban IT hakatanat CBI ban tokit halo kajing ja syaksiat hakasnong mukro hakabat rengut kibreu kiladu la kajing kentup ya way u forest guard jong ka Assam bat sangut kinong shnong jong ka Meghalaya. Menteri Rang Ba ke Jelau Konrad Ki Sangma ringkat bat ke kenhun Menteri ke Jong U hinen ke sengi ke lakiau shenong ba Delhi banyak kendu ya Menteri ketenat ki kampo yeng jong ke soka pedeng u Amit Shah bandawa na u ban pak tokit hakatanat CBI halo ke jingjah haka shenong mukro ke badan haka jaka kaput apedeng ke Jela Meghalaya bat Assam. Konrad Sangma ulo ongru balai kren halo kumnu banwanra ya ka shongsuk shongsan bat ka jingsngan jong ki brieu ki basa haki jaga kaput jong Jela Meghalaya kamtam haki jaka badon ka jing kaja kaput ule thu ba ka kenhun Menteri ka Jong U kala kentui ka sokai India bakan penbet ya baro artli ki sorka Jela ban pentikna bakum kene ka jingja kamdaishu banja haki sengi ki banwan akawai pat kaliang Konrad ule kendu ru bat chairperson ke National Human Rights Commission ban penpau hau halo ka jingja ka balaja hakasnong mukro. उस इंसिडेंट के बारे में हम लोगों ने यूनियन होम मिनिस्टर को ब्रीफ किया और किस किस सिचुएशन में और किन किन वजहों की वजह से जो है वो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में हमने हमारी तरफ से यूनियन होम मिनिस्टर को हमने ब्रीफ किया और हमने यूनियन होम मिनिस्टर जी से ये डिमांड किया कि जो इनोसेंट लाइव्स जो जान गए हैं जो लाइव्स गए हैं उनमें जस्टिस हमें मिलना चाहिए और एक सेंट्रल एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच्चाई निकले और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन लोगों के अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ होना चाहिए. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi uloong bagai history jong kari kamdai halo kajing syak long merau hendai kadi ka history jong kajing slur kajing IT la kajing bat kajing long shenrang mensiem jong kiriu ya le lai loj haba ai jing kren ha ka sngi penha perda ya kajing rakhe ya ka lingkhu sngi kha ba south pa snem jong ulachet barpukan hanong ba Delhi Modi uloong ba unie uriu slur ulah hikai yangi ya ka mensiem ri lingba ki kam ki jong u uloong ba ulachet barpukan ulalong uwei na kinong yakun thma ba slur jong kari Apo ka jingilam ka Jong U kum usipai lala banyo biang ya ka Ahom dynasty da ka ba penrem ya us Mughal banyo shimti biang ya ka Guwahati naga kti ki Aurangzeb. लासित बोरफुकन का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों को नहीं देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें. उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए परिवारवाद भाई भतीजावाद नहीं बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए. कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने पर वीर लासित ने मोमाई को भी सजा दी थी. Bon naki office tray kam ka soka Jela nong ba Shillong mentaga sngi kila kanja jarjar
Aga babaro kinong tray kilapep tray lot kum kadak ban kershan ya ka jingeki balakot pelong dagi santali ki kenhun seng bahalang ki bakentup ya ka KSU ke FKJGP ke HNYF ke RBYF bat ka JSU halo ka jingja syasiat ha ka shnong mukro ha ka apu artarik mentau benai layo i bawat ha ka office tray kam ha main but additional secretariat ru ki don tang khendiat e kinong tray ki belawan tray layo lum ya ka khubor bagi dekot jong ki kenhun seng bahalang kila lej hakikat tu kat neki office soka banbata ya ki bagen khang no kumju hari boy district bat Hajante Hills ru ki dekot jong ki kenhun seng bahalang kila lej ban khang ya ki office tray kam jong ka sorkar haka weipat kalyang ka jinglong jingman haka nongba ka long ka basyong sir bha haka bala sakhi babun na ki dukan ha khandai lat kila khang lut bat ki surok bat kilenti senkien ru kila kenja bha layo i baga sokar kalabu da ki kenhun ap pahara haki babun ki jaka haka nongba ka nongba shlong hinin ka janmiet kala sakhi ka jingja kanat khendiat por haki benta jong ka civil hospital haka baka boss ka bakit iki pulet bat ka gypsy kila sha penjulor bat kala donru ka jing thumu ban wiang ding ya kani ka boss ka jakayeng jong ki pulet penya kali ka badon hajan ka hospital kala sha penjulor kala donru ka jing kawang mau bat ka jing kawang petrol bom ya ki pulet ki bela penbitar ya ki pajba na ka jing siat bom pensat khmat da ka jing thumu ban penpra ya ka jing lom jong pajba kumbah nyongut ki brieu bakan thup sangut ki pulet langrut ki lamen saw ha kane ka jing yakan an uwei na pedeng ki riu pajba ubala men saw na ka jing sha sho hajan ka tei ka jaka la penkit no sha hospital Kajing penpoi ya ke umpenyang petrol sa Shillong kelayat bej hakaba ki trok ki bakit ya ki umpenyang ki lapoi shenong ba Shillong ki kali kit umpenyang jongi company beper bakentup ya ka BPCL ke IOC bat ke HPC mentagasngi ki lawan poi ha ki Jakarta umpenyang beper ha Meghalaya ringkat ki umpenyang ki badai na ke jela Assam kanong ba Shillong hinin kesngi kala sakhi ya ka jing shep tieng jong ki brieu ke belami puk ban lumlang ha ki Jakarta umpenyang petrol hadian balayo jing tip bagi katu kat ne ki seng na Assam kila perkhing ban penpoi ya ke umpenyang Meghalaya kini ki kali kit umpenyang kila la ru ban penpoi ha ki weipat ki sor kom hanong ston ha ka ju kapor soka jela kala penmi ya ka jing batha babaro ki deputy commissioner bagi superintendent of police jong ki district bagi dei ban khmi ha ka bayadei bat ka jing ya bai ya renti jong ki kali kit umpenyang ki ban penpoi sha ka ne ka jela Haga jingileka FIFA World Cup football mentagasngi ke Iran kala premno Yaka Wheels da Arlanot haga jingileka jongga group B ke belalong Hamadan Ahmad bin Ali Stadium haga por Liechtenstein janmiet. Haga weipat ke jingileka ke Qatar kani kun persya ke Senegal haga group A ha Al Tumama Stadium haga por Liechtenstein mentaga janmiet. Haga jingileka ke balai ke Netherlands kani kun persya ya ka Ecuador haga jingileka jongga group A ke banlong ha Khalifa International Stadium ha Doha haga por Liechtenstein minmiet. Haga jingileka ke balong Hindin kamiet ke Brazil ke lapenrem ya ke Serbia da Arlanot lingba ki atli ki gol jong u Richard Lisson ha ke kelamiet. Haga jingileka ke bakam hashwa kapten ke Portugal Cristiano Ronaldo ulatau ya ke rekod kum u rangileka u balak ban tap gol hagi santli ke jingileka World Cup per hadian bolak ban tap ya ke gol ban ningkong Persya ya ke Ghana ha ke ba ke Portugal ke la job da lai la ar. Mentapat ngepek ya kajing long jingman kusum dengan Shillong kajing shit kalong apulai 0.2 degree Celsius bat kajing kriat kalong 10 degree Celsius kajing sengam gau hau kalong apukundai nek shispa menstep bat san pukundai nek shispa janmiet kasun beneng kan rang terkong sa sisian pat ipen kan mau ya pi ba kan ne kubo jungi pila ban page live ka YouTube channel bat ru pila ban page ya kubo mamala ka sengi ha ka Facebook Twitter bat Instagram jong ka DD News Shillong Shaban poi shik bakut jong tup kubon ni pek biang sa sien ni kini mat bakong san. Menjur ke soka pedeng menpelong da kajing tokit CBI halo kajing ja syasiat ha kasnong mukro ya kendu ukon rat sangma yu he ke National Human Rights Commission.
Jingkran Menteri Rang Ba Du Kari Narendra Modi ya kesni penkut ya kejeng rakhe ya kelingku sni kha ba South Spa Snem jong ulachet barpukan. Pelong kiseng bahalang ya ka jeng yakhi ban omit trelang ba ke sokar khanglot ki office sokar nongpo ba juai. Bat ya baik ya renti biang ka jeng penpoi ke umpiang petrol Meghalaya wan poi ki trop kit umpiang Hashlong. Te parlok katungila poi sebekut jong ketuk kubor jeng mentega janmit hadu bang ni syam pilasai sing ha ka jok po ke besiboni pi baro.